Dragi moji, mene zapada čast da večeras moderiram ovo troje sjajnih ljudi i usput ću i govoriti. Ovo nije edicija festivala za otroke, toliko sam razumjela, ovo definitivno, ako ima otroka među vama ili u vama, molim vas da napustite prostoriju. Ideja na Pričeginu je obično line-up tako da svako svoju priču ispriča. Mi ćemo ovdje malo šarati, malo ćemo raditi ping-pong, vjerojatno ćemo jednim drugima se ubacivati jer ipak svi želimo pažnju. Ovo malo pažnje kad ste književnici i kulturnjaci, nemate puno kapitala osim ovog malo vaše pažnje, vi ste naša valuta večeras, tako da ćemo se vjerojatno malo, reklo bi se, podjebavati. A vi slobodno, znate kako ono ide heklanje u tom, u stand-upu, slobodno ako imate nešto pametno, smiješno ili papirnato sa likom druga Tita, dobacite na stage. Tako da su to recimo ta neka pravila igre, ja znam da ste vrlo pristojni, ali ovo troje, hvala Bogu, nisu. A nisi ni ti, bome. To sam najmanje od svega. Odmah da upozorim, moja priča će biti najgora za najbolja. Za gledatelje i slušateljice tankih živaca, isto vas pozivam da odete kućama. Ne odmah sad, zato što ćemo prvo razgovarati s njima. Otvorit ćemo sa najbenignijim od večerašnjih gostiju, ili bar se tako čini ovako vizualno. Možda će dokazati suprotno, a i njegove su veze sa Novim Mestom, nisam ja znala da postoje, ali su vrlo čvrste. Ja bi Rizva otvorila ovu svečanu večer tvojim nastupom. Izvoli. Pa da, ja bih vam ispričao priču kako su moji mama i tata 1976. godine doputovali u Novo Mesto s jednom namjerom, a to je da kupe automobil. To je tad bio limuzina Renault 12 TL. Oni su, dakle, ta priča o njihovim automobilima je zapravo jedan čitav porodični roman. Kako su kupovali prvo Fiću, pa 1300, dakle Fiata 1300 i onda taj Renault. To je malo govori i o njihovom nekom socijalnom statusu. Moj otac je bio generalni direktor jedne građevinske firme. I njima je putovanje automobilom bilo zapravo jedina vrsta putovanja. Oni su prezirali, nisu putovali vlakom i autobusom. Mislim da to ima malo veze i sa odrastanjem, da su već u tim zrelim godinama mi je bilo dosta putovanja. I kad su dolazili... Prosto kad kažeš zrele godine... Pa u zrele godine u socijalističkom životu je već, tada je imao 37 godina, to je već bilo duboka starost. Mama imala 24, ona je već bila srednjovječna. Dakle, u socijalizmu se to malo drugčije računalo, nije bilo tih vječnih mladića. Pogotovo ta njegova direktorska figura, to su ljudi izgledali isto sa 37 i sa 59. Otprilike, uvijek je bila jedan, što je za priču, vidjet ćete kasnije. Samo širi sako kupi. Pa da, ali... Ali uži ako mršavi od da, ali stresa. s opsegom posla to je bilo kod njega i gore i dolje. Kako je pritisak jača, on je znao se i debeti i mršavit. Ali je bitno to kako tada zaista nije bilo jednostavno doći kao ni dan danas iz Osijeka do Novog Mesta. Dakle, putovalo se vlakom do Zagreba 5-6 sati, to se opet vratilo i danas se putuje od Osijeka do Zagreba. Bilo je jedno period kad se putovalo 3,5 sata, sad je opet željeznice ja mislim su takve. Da je više od 6. Da, dakle, oni su, više ne znam, ali znam da su krenuli noćni vlak su uzeli. Ništa metro, samo retro. I to je, dakle, oni su putovali čitavu noć. Meni je mama pričala kako je imala neke traume od tog putovanja jer bi vlak negdje stao, negdje u Podravini, ispred Koprivnici, stajao bi recimo sat i po vremena, nikoga nije bilo u vlaku i ona je bila zapanjena, ustrašena, tada je spavao, kao šta se sad događa. Uglavnom, to noćno putovanje nije bilo nimalo ugodno. Šta radiš onda kad sat vremena tako stojiš? Pa to je... Treba bi spavati. Ja sam razmišljao, ona je gledala u neko polje. Izvadiš rešopa, pohaš piletinu. Ne, to je, stojite i vlak čeka, stoji dok ne dođe neki drugi vlak. I nju je to prilično uplašilo jer nema, tad u tom noćnom vlaku navodno nije bilo nikoga i to čekate sat vremena negdje u Panoniji i ne znate šta će se dogoditi dalje. Na rubu znanosti. Da, to je dosta ovako
zaumna. Ali vi u ono vrijeme, dakle to mrklo ovog vremena, niste znali šta vas čeka dalje. Postoje doduše su neke informacije, postoji onaj vodič autobusni i željeznički, ali on se mijenjao i niste bili sigurni kad dođete u Zagreb kako dalje. Ono. I onda su oni kad su konačno došli u Zagreb, nakon ne znam koliko sati kašnjenja, tražili su neku vezu i bio je neki vlak za Zidani most. To se ispostavilo da je to bio neka vrsta Orient Expressa koji je išao. Dakle, oni su iz jednog potpuno praznog vlaka došli u srce zla, kriminalci, gastarbajteri, prevaranti, što je oboje njih uzrujalo, pogotovo otac je mrzio ta putovanja, mama je tu kao malo bila neka svijest, pokušavala je to racionalizirati, ali taj dio puta do Zidanog mosta još je bio gori, jer su se negdje stisnuti u onom balkanskom kaosu, su čekali samo da izađu van. I to je, i kad su došli po njenoj priči u Zidani most, onda su tražili neku vezu za Novo Mesto. Ja sad više ne znam da li su oni morali još negdje presjedati ili nisu i kako je to putovanje došlo. Uglavnom, kad su konačno se dokopali u Novog Mesta, a to je proteklo je više od 24 sata od tog putovanja do Novog Mesta, ona je naravno kao savjesna supruga rezervirala sobu u hotelu Metropol, tako se zvao hotel prije, hotel Krka, što je isto ovako zvučalo kao neki hotel Metropol. Kad su došli tamo, ispostavilo se da hotel ne radi, i da u tom hotelu nema nikoga, u pola 2 noći, ne znam, ovako neko. I to ih je tek onako izvučeno zapanjilo. Hodali su sumanuto po Novom Mestu gdje nisu našli nikoga i onda su na kraju nabasali na milicijsku stanicu koja je zapravo, kako sam shvatio, bila odmah iza hotela, a oni su išli nekim okolnim putom pa da su napravili još sat vremena. Jesu sat vremena po Novom Mestu. Ja sam ga u 5 minuta. Ovo je bajka. Čak ni u Jugoslaviji nije ovako bilo. Dobro, ali prešli su preko mosta pa su možda hodali okolo pa su ne znam. Umjesto da su ponijeli šator. Traumatično, vukli su te kofere, nešto, i tamo su konačno našli milicijsku stanicu, ispričali su svoj problem. Otac je malo imao taj neki direktorski stav, očito je bio i ljutiti to, uglavnom... Jer se državno znaš za pojas, ko što se da, drže direktori kad su u nevolji. To, da. Uglavnom, milicajac je odgovorno zaključio da su oni nekakav važan par, pa ih je sam u milicijskom autu odveo u Dolenjske Toplice da prespavaju, što je bila još poseban događaj. U svakom slučaju, ja sam za to vrijeme bio kod svoje tetke i mi smo sve napeto iščekivali taj dolazak tog auta. Oni su kasnili jedno dan i po i svi su mislili već da su izginuli i da ih nema. Tetka je zvala 3 put policiju, već smo se skoro oprostili. Oni su se neka doba, 2,5 dana kasnije, ljutiti i posvađani pojavili s tim autom, s tom novom limuzinom. I kad je konačno taj 76. godine došao taj auto, mislim da je on bio početak zapravo tog kraja porodičnog raspada, jer to je bio auto koji njima zapravo uopće nije trebalo. Prokletstvo iz Novog Mesta. Da, ta limuzina njima je trebao nekakav Renault 4, imali su vikendicu. Dobro da sam se već rastala. Nepraktičan auto, pa zapravo mislim da su se trebali rastati, da tog auta nije bilo, da bi se oni rastali, ali zapravo se i nisu rastali, jer su imali taj auto. Ljudi neki ostaju skupa zbog djeteta. Zbog auta. Ja nikad nisam mogao imati pristup tom autu, ali najzanimljivije je da taj auto uopće nisu vozili. Vozili su, naime, on je imao, direktor imao svog vozača, on je putovao uvijek na svaki sastanak sa svojim vozačem koji bi ga vozio ovdje. On je stajao auto u garaži i on bi se možda jednom tjednom ili jednom mjesečno izveo malo van i vratio. Dakle, moja je bila stara teza da su prodali na vrijeme taj auto da bi se rastali. A šta sad milenijalci radi romobila električnih se rastaju? U svakom slučaju, taj auto je tako stajao kao jedan totem socijalistički u toj garaži, koja je bila pak točno iza njegovog ureda i on je gledao tu garažu svaki dan i taj auto. Sjećam se dobro da kad su odlučili da ga prodaju 88. 9. i da kupe neki novi Hyundai,
da je moj otac koji je bio tako socijalistički, koji je radio što mu se kaže, on je to sve i napravio, prodao auto, kupio Hyundai i onda je mama jedno 7 dana toliko neutješno plakala da ja ne znam kako mu je to uspjelo, da je vratio auto, vratio je Hyundai, dobio novce natrag, vratio svoj auto i taj auto je zapravo stajao tamo do kraja braka. Na kraju su ga, mislim, ipak, kad je on bio toliko već star, nekome poklonili i taj auto je završio kao njihov brak, stajao je čitavo to vrijeme. Moji današnji zaključci su da je taj auto u tom nekom porodičnom romanu zapravo simbol svih pogrešnih odluka i zapravo, a ujedno i nešto što jedino što ih je vezalo, ta krasna, potpuno očuvana limuzina koja je bila svaki trena oprana, bez ogrbotine, servisirana, redovno vožena. Dakle, oni su ono što je njihov bio brak. Dorian Gray, slika Doriana Graya je taj auto bio. Taj auto je zapravo bio njihov brak i on je tako trajao posve besmisleno u tom vremenu u garaži do kraja vremena. Divno, a rekao si mi da si ovdje sreo taj auto Da, u blizini. dakle, ja zaista imam već napisan donekle taj roman porodični, to se naravno grana, imam i predpriča od ta prva 2 auta koje su bila izvanredna. Prvi auto je bio mali, ne Fićo, nego onaj Fiat 500 koji je tata negdje nabavio, koji se okretao onako naopako s vratima, koji je bio izvanredan auto. Ja ne znam zašto je njega uopće prodao i kupio onda poslije Fiat 1300 koji isto bio, ja mislim, odličan brak. Imali su ta 2 auta, recimo do 86. njihov brak je bio dok su imali točne automobile, bio je izvanredan, imali su izvanredan odnos. I ja mislim da su kupili recimo samo Renault 4 da bi taj brak bio izvanredan, i dalje. Jesi ih pitao ikad, jesi ikad izložio tu svoju teoriju? To je bila tabu tema, tome se nije smjelo razgovarati i kao što ja nisam, kad sam je naučio voziti, nije bio uopće razgovor da ja mogu voziti taj automobil bilo gdje, jer uvijek je bilo šta će ti ići, otićeš negdje na neki tum, rasturit ćeš ga, bit ćete pijani, droga, nešto ćete napraviti sigurno loše s tim autom, tako da ja ga nikad nisam ni vozio, nego sam morao od bratića posuđivati bubu i ovako neke stvari. Dakle, samo, mislim, u romanu će to biti malo naravno kompliciranije jer bit će nekih drugih likova i načina koji su prodavani te auti i raniji koji su bili potpuno isto nerezonski prodani, ali interesantno je, dakle, ja za taj kako sam otišao u Zagrebu 90. godine nisam pratio uopće šta se s tim Renault 12R događao i koga je vozio i kome su ga poklonili, nego kad sam prvi puta došao ovdje na rezidenciju, primijetio sam da postoji muzej IMV-a, što me odmah zainteresiralo da idem vidjeti. Ne znam da li danas još postoji, nadam se da postoji, koji je izvanredan muzej, to sam baš tebi rekao, da određeš ga svakako pogledati, jer tamo su izložena sva vozila koje IMV, ne samo Renault, već ovi ranije DTV i to, i sve kamp kućice. Pogotovo su te kamp kućice fascinantne kad se vidi taj razvitak kamp kućica, ali Renault i da svakom automobilu točno piše kao u muzeju kad je počela proizvodnja, kad je završena, koliko je proizvedeno primjeraka, ali taj auto koji je tamo bio potpuno isti kao taj naš auto. Možda to i je taj auto. Možda je to kraj tvog romana. Evo, moguće ja ti sad dajem to besplatno. To nisam mogao doznati da li je na kraju baš taj auto došao u muzej, ali to je bilo zaista dirljiv trenutak kad sam ja ponovno ušao u taj auto. Konačno sam mogao sjesti ali prvi puta sam mogao sjesti za vozačko mjesto. Ta neuspunjena želja da vozim taj auto mi se ostvarila. Taj čuvar mi je rekao, dobro, sjedite da vas niko ne vidi, nema nikoga, nemojte samo ništa pokvariti. Ali moj otac je, dakle, nije u taj auto ništa intervenirao. To je takav auto, taj tornički bi rekao, nije ni naljepio je vada samo tablice U i to je bilo sve. Dakle, to je i taj dio je bio posebno. Tu Jugoslavija živi u tom autu. Da. Pa dobro, to je zaista fascinantan muzej. Imao kazetofon? Imao je kazetofon koji je dobio u autu. Da. I nije htio nikakav drugi radio, koji je bio dosta slab, teško je nalazio se, bili su uvijek šumovi sa tim radio stanicama, što je uvijek bilo traumatično putovanje. Ja sam, kad sam malo podrastao, odbio sam da se vozim s njima, jer je to bilo ona najgori. On je vozio, ona mu je komandirala. Spori, lijevo, desno, ne pretiči. Tako da je to je bila užasna trauma tih par
par vožnji. U svakom slučaju taj zapravo i u romanu kad ga završim će biti taj epilog će biti u Novom Mestu i taj ponovni susret s tim voljenim i nevoljenim automobilom. Divna priča. Molim vas jedan pljesak za Rizu. Ovo je... A vi kad idete doma, zapitajte se kako izgleda vaš auto i usporedite ga s brakom da vidite koliko vam je još preostalo godina vožnje. Života. I života. I braka. Da. Brak. I pazite da ne preskačete tehnički. Važno. Monika, navodno u tvojoj priči ima seksa ili ja to samo želim da bude? Pa vidit ćemo. Kud će otići? Ima posljedica Noć je mlada. Da već mi nismo. Da. Meni je ovo inače, dobro večer svima, meni je ovo prvi put u Sloveniji, kao za vraga, kao i neke stvari u tim mojim pričama oko putovanja. Mi smo dolazili u Sloveniju i pokvario se auto. I onda smo stali na Kad se to događa? Pa otprilike između Novog Mesta i Zagreba, što treba. Danas popodne. Prije Brežica. To se danas događa. To se danas događa. Danas. Što ulazi zapravo, možda sam ja kriva, ta sa svojim zanimljivim posljedicama i stvarima oko putovanja, no dajmo mi kontekst. Znači ja sam fakat osoba, evo što imam 32 godine, počela sam putovati zapravo relativno nedavno, ne znam, doseg putovanja mi je bio Bosna po tenisice, Najkice lažne i kazete Maje Šuput i Vesne Pisarović. Tako da znaš, ideš u Bosnu u shopping prije škole, kao ljetovala, pa da moraš znaš roba, tenisice, sve kao polumarkirano, ništa nije marka, ali kao pumice na nogama. Bosna sve ima, ti štandovi ludi. Tamo odmah preko mosta, odeš malo, odmah ti je tu Hrvatska Kostajnica, to su putovanja, jel? Onda dolazimo do činjenice da nikad nisam ljetovala, ko će imati pare za ljetovanje, čak ni to, znaš nisam zimovala, ne znam skijat, ko će imati pare za zimovanje, udala se nisam imala medeni mjesec, i onda kad sam u nekom trenutku i putovala, to je par momenata šta srednja škola i sad tu kreće onaj dio, kao čovjek cijeli život sluša kako te putovanja oblikuju, putujte, proširit ćete horizonte, putujte, upoznat ćete sebe, putujte, bla, bla, bla. Prvo putovanje van Hrvatske, Budimpešta. Samo kontekstualiziraj gdje se nalaziš. Pa mi smo tad u Petrinji. Manje budim, više fešta. Naravno, imamo nekakav nije maturalac, to je tad izlet u drugom srednje. Mi smo mladi, imamo 16 godina i shvaćamo da možemo prevariti roditelje. Znaš, kao, idemo mi u ponoć svi i kao ćemo mi, zapravo bus kreće u 6 ujutro, ali mi ćemo pit vani zašto mi ne bi pili cijelu noć i onda tako ušli u taj bus u 6 ujutro. I tako mi partijamo po disku, jedan jedini disk u Petrinji koji postoji, nitko nije izgubio svoje srećom dokumente, svi smo bili mrtvi pijani i dolazimo u nekom momentu na granici. Što se događa? Čovjek prebrojava nas, imaš popis učenika, na kraju ima više ljudi u busu nego što bi trebalo biti. Kao šta je bilo? Neka 2 frajera s nama na granici. Svi su ludi, ko su ovi tipa? Svi su mrtvi pijani, naravno mi ne možemo artikulirano objasniti zašto 2 tipa leže ispod sjedala. Smo ih sakrili, razumiješ, pokrili jaknama. Kao niko neće skužiti, sasvim je vjerojatno da niko neće... Idući moment je mi u uredu ravnatelja, kao ukor pred isključenje, ako ne isključenje, kao moment, znate li vi da je krijumčarenje ljudi kazneno djelo? Kako, šta? Niko nema pojma. Mi smo bili toliko pijani da se ja i dan danas jedva zapravo sjećam kako smo mi te tipove uvalili u taj autobus. Kako su se oni dali nagovoriti da idu do granice bez dokumenata, razumiješ? Oni nisu imali dokumente. Bili su toliko očajni da pobjegnu iz Petrinje. Kao neće vas uhvatiti dole ispod u busevima prekriveni jaknama. Mislim, su oni bili to su bili prilično mršavi i savitljivi. Mislim da jesu bili mršavi, ja bih rekla da jesu, ako se dobro sjećam. To je prva anegdota ispod. Gimnastičari. U svakom slučaju su bili tihi, pa niko ih nije, neki broj ljudi otraga ih je skonto, ali većina busa nije znala da stvarno postoje oni tamo. To tihi gimnastičari pod dejstvom alkohola. Zamisli, 5 profesora s vama putuje na izlet, nitko ne zna da su 2 tipa u autobusu do granice s Mađarskom. I kao dosta zabavan moment. Drugo zabavno, kao
iskustvo s putovanja, to je bio Prag kad smo išli putovati na maturalac. I sad mi smo naravno toliko, barem neki dio nas se alkoholizam. Možete dati kontekst. Petrinja je alkoholičarsko mjesto. Ako odrastate u Petrinji, pijani ste to je graničilo sa bolesti vjerovatno. A što znaš, Gavrilović je Mora se tako basiti, razgraditi nečim. Da. Ja, to je kao bilo normalno. Smo rakiju, mislim, sva su sela imala okolo rakije. Kod mene su cure znale doći kao idemo učiti matematiku, mi se sateremo rakijom, moji, znaš, dolaze, šta je vama, koji... Ova žena je majka, inače. To je još jedan dio Ona je nečija majka. Ona je nečija majka. Odrasla sam u međuvremenu. I odselila si se. I odselila sam se. Ne radimo više ni rakiju, mater je odustala. To dok je čača bio živ. Prag. Ali uglavnom dolazimo mi u taj Prag i sad moment, naravno, taj disko famozni. I u nekom momentu kao ti neki stariji momci koji bare nas mlađe cure, to je već sasvim normalno, od sve super, pogotovo različita ekipa, svima to godi, svi se da prosite jebu koliko mogu, već smo mi sve otkrili tad u srednjoj školi. Petrinja je bila napredna. Ja kao poštena lezbika, ja se čudim i sablažnjujem ovdje, ja ne znam, crvenim se, ne znam jel to vidi se pod ovim svjetlom, ja ne znam što da kažem. Viš što si ti propustila odrastajući na otoku? Moram malo mineralne popiti. Petrinja je bilo zanimljivo mjesto, da. Uglavnom mi smo tamo sve, evo to je to, znate? To je district, red light district. To je Q ovoga. Kao disco klub. Da. Disco klub, bili smo u disku i sad moment pijani smo jako. I sad kao neko mene stvarno u nekom momentu ti dečki zapravo mahom iskorištavaju nas mlade cure, nama je to isto super, nije da niko ne pristaje na to. I sad neki frajer mene pokušava zbariti. Sad ja sam toliko pijana da to završava na onom najgorem mogući način, a to je da ja plačem vani, kako je svijet grozno mjesto, onako već sam bila debel pjesnički i plačem i ridam i plačem. On sjedi kraj mene izbezumljen. Kao, please promise me that you will never drink again. I onda me voda po tom Pragu. Ja se sjećam kad sam bila dijete, mater me izgubila na Jakuševcu, to je isto jedna zanimljiva priča. I sad ja se sjećam ovako. Na Jakuševcu odlagalište otpada inače. Da, to je veliko odlagalište. Samo kažem. Just Google it. Slučajno je ali izgubila. I plac, veliki plac. Ja mislim da je bio na placu. Imam neki dida mene ovako ti je vodu za ruku, a mater je bila trudna. Znači zamisli sad broj trudnica na Jakuševcu. Je li ovo tvoja mater? Tako i ovaj, cijelu noć sa mnom po Pragu. Je li ovo tvoj hotel? Je li ovo tvoj hotel? A ti, ne znam. A nigdje Google Maps jebote, to je bilo to prije društvenih mreža, interneta. Pa ti nađi, ništa, mislim da je on odlučio da više nikad neće pokušati zbariti ovoga isto mlađe djevojčice koje su bile pijane iz Hrvatske, Hrvatska, Croatia, no. Sad smo prošli tek srednju školu. Dolazimo do zabavnijeg ovoga momenta, a to je... Nakon toga kao postoji još neki niz, šta sam tad horizonti kao, nije izgubljen svako ko luta, Boga mi jest, ali dolaze neki drugačiji momenti, završavam ja na nekim doduše domaćim putovanjima s momkom i sad kao putovanja ćete povećati. Drugi dio te priče kako sam ja prvi put slučajno napravila dijete, a drugi dio te priče kako sam na drugom putovanju slučajno napravila drugo dijete. Kao... Pa nisi sama napravila dijete, samo kažem, postoji neki suučesnik u tom poduhvatu. Ta putovanja su očito bila produktivna. Plodna putovanja. Definitivno su me povećala u svakom ovoga smislu. I sad naravno, sad krećete suludi dio majčinstva, doma si gdje sve to traje. Prvi nekim put da ja dolazim, kao mogu otići otputovati, djeca će ostati, a ja idem na neki festival u Makedoniju. Znači što se može desiti, prvi put letim, let Zagreb, Skopje. Vrlo jednostavno, ura vremena, ništa. Ja sam sva sretna, napokon ću se našminkat, obuću se. Bit ću, seksi napokon. Bit ću napokon sama sebi. Yes. Dolazim tamo, nemam kufera. Kao šta je bilo? Neko mi je odnio kufer. Dolazim u tu strugu i ovako idem po hotelu, hoće mi ko gaće. Razumiješ? Kakva šminka, ja trebam gaće samo da se presvučem. Jesi tako treći put zatrudnila? Samo pitam. Srećom. Nema gaća.
A to sa kuferima je interesantno, ljudi inače ne gube kufere. Ja mislim da se to meni u prosjeku dešavalo onda svaki već idući put kad sam letila. Letila sam tipa za Litvu i sad to je nekakav let koji je ono malo presjedajući. Dolazim na ono aerodrom i sad samo ovako čekam moment. Nema kufera. Dobro, sad već sam navikla, jedanput iskustvo, dobro. Na festivalu sam 4 dana, 3. dobivam kufer. Već sam se, snalazim se. Ko ima ovo za posuditi? Ja mogu kupiti ovo. Ko će mi dati ovu, da barem imam šta obućeš, 11. mjesec, gore fakat je hladno. Ali kao imala sam svoj kaput, bar nešto. I sam tražila gaće okolo, kupila sam ih. To isto bilo kao, upgrade. Na ovim festivalima bi trebali dijeliti gaće odmah kad dođeš uz ove pres materijale. Meni nije jasno zašto se to ne radi. Jedrti, jako smo razočarani ovdje. Ja isto gaće nisam. Ili grudnjak bar za nas starije lezbijke u godinama. Ali dobro, proste što pričam. Odlična ideja. To je ovoga poanta. Znači slogom festivala. Slogom, da. I grudnjak isto ovako da ima. Kako kome? Da. Čekaj, šta je još bilo? I onda sam se još jedanput nisam napravila dijete više. Još očito kao, još. Večeras ako ima kandidata u publici. Nemojte mi prilaziti, preplotna sam. Nije izgubila kufer, pije cijelu večer samo mineralnu. Sve će biti drugačije. Uglavnom, mislim da sam letjela vraćala sam se ovdje. Nije to nešto jednostavno Beč. Ne izgubim kofer do tamo, ali već sad znam predat ću ga na prtljagu i ovako ga gledam. I znam da sam uzela laptop sa sobom i gledam ga, gleda on mene, gledam ja taj kufer, gleda on mene. Ja znam, on će se izgubiti. Dolazim u Zagreb, ovako, samo stajem, kako ti voze, stojim ja 20 minuta. Nema kufera. Za 2 dana mi se ja tamo sve potpisujem, one me za 2 dana zovu, kufer je otišao u pičku, nemam pojma di je bio. Šri Lanka. Dolazi kufer, super, srećom kao već sam, navikneš kao putovanja, te toliko prošire da si kao više stanje svijesti. Sve u redu, vratit će se negdje će doći. Tako da je to s letovima recimo interesantno bilo iskustvo. Ali najmožda interesantnije dolazi ta regionalna priča. Ja u Beogradu sam bila jednom predstavljati knjigu i vratila sam se odmah. Nisam što vidjela Beograd, došla sam navečer, odradila, vratim se. Nisi nosila kufer, samo ruksak? Samo ruksak. Poučena iskustvom od ranije. Ali dolazimo mi do Beograda drugi puta. I sad je to kao super. Prijatelj vozi do Beograda, on nešto snima, pa super, idem ja s njim. Naravno, što se može dogoditi na putu do Beograda s autom? Ništa, to je čist put, ravna cesta. 8,5 sati kasnije, on meni govori, Monika, ja mislim da smo mi u Čačku. I kroz prozor ovako ljudi, rekao selo, gdje za Beograd? Gdje za Beograd? Tako da, evo, ako vas slučajno put nanese u Čačak, da ste išli za Beograd, budući da je to ravna cesta koja zaista, imate autoput koji je ravno, ljudi su pogibali na tom autoputu jer je ravan. Moguće otići u Čačak, ali to ne bi bilo sve. Vraćamo se mi iz Beograda, dolazi onaj najbolji dio priče, pa kad se već sve dogodilo na putu tamo, ne može se ništa dogoditi na putu nazad. Dolazimo mi na benzinsku ujutro u Beogradu, popijemo kavu, pojedemo doručak, idemo na benzinsku, to je jako bitno, na autoput ulazimo, već smo mi prešli granicu, sve je super, u jednom momentu on shvaća da nema benzina. I stane. I kao, a nigdje nema, on ima još za voziti 10 minuta možda, nema benzinske nigdje od Osijeka do Zagreba, evo ti kao gledaš, a ništa, 2 sata sjedimo i čekamo da neko dođe sa 2 litre benzina. Srećom, bar ja imam 200 kuna, kao nemaš još ostao si sa ovim beogradskim dinarima, imam ja rekao 200 kuna, dobro, možemo platiti benzin. Došli smo isto otprilike 6 sati, 7 nam je trebalo sve skupa od Beograda do Zagreba, tako da... Mislim da pouka ove priče da s Monikom ne treba putovati. A ne znam, moj prijedlog možda da sljedeći put djecu odvedeš na putovanje pa vidiš da ćeš njih zadržati. Zagubiti kao kufer. Da. Ili da naprosto se uplati neko putno osiguranje. Možda izgubim dijete, a ostavim kufer. Ako ima još neki konstruktivan prijedlog kako da njoj pomognemo, poslije ćemo imati jednu grupnu terapiju. Ili ako neko od vas radi za neku osiguravateljsku kuću koja putujte osigurava s osmijehom. Putujte s osmijehom. Moja mater bi rekla, bitno je da guzica vidi puta, ali nisam baš sigurna.
Bitno da su na guzici gaće. A sada ti. A sada ja. Bravo, Monika. Moje putovanje, odnosno putovanje o kojem ću ja govoriti je možda malo više metaforičko, a tako su nama piscima ili vama piscima. Metaforičko putovanje. Da, su malo draže, govorimo u putovanju romantičnom, da ne kažem i seksualnom, jer kod nje očito nije baš bilo seksa, ja sad to malo moram dignuti moram ona crvena svjetla u nekom trenutku da se... Samo nuspojave. Da se upale ta crvena svjetla. Ja ću govoriti o razlici dejtanja, odnosno, kako se to kaže na slovenačkom? Dejtanje isto, vjerojatno, pa tako. U vrijeme analogno i u vrijeme digitalno. Jučer sam se autala, odnosno pričala sam o svom autanju na Miljunašu i svi znate da sam lezba i ne moram vam ni reći, ali večeras ću vam se autat kao dupla lezba. Pa ti probaj to nadmašiti. Teško je. Sukob titana večeras na vašem stage-u. Ja sam svoju suprugu, današnju Martu, upoznala prije 11 godina. Upoznala smo se na nekom književnom događanju, poslije smo se viđale na prosvjedima, znači potpuno analogni svijet. Tu smo se prepoznali, počeli smo se družiti, ona je zavoljela moj bend i to je bio znak da nije normalna. Čekala se da postane punoljetna. Koliko se sjećam. Ovo je samo donekle laž. Bila je punoljetna, navršila je 19 godina i pred Bogom i pred ljudima, osim pred njenim roditeljima, je sve bilo ok. Ok. I tako smo Marta Šušak i ja smo sretno bili u toj analognoj vezi, udomili smo mačke, taj život je išao svojim putem i onda smo jednog dana odlučile turistički otputovati u Berlin. Kogod je od vas bio u Berlinu, vjerojatno zna da Berlin je jednostavno mjesto za osobe poput mene ili možda čak Nore Verde, ovdje prisutne, mali raj. Tamo možda i mene. Ne znam baš. Ne znam baš ni ja. Usprkos svim ovim tvojim anegdotama, još su više normalna. Sorry. Vidjet ćemo, razgovarat ćemo poslije toga. Tamo su svi kvir, nikog nije briga kako izgledaš, kako se oblačiš, u smislu možeš biti kvir, možeš biti transrod, i to je bilo jedno mjesto da se sam osjećala ko riba u vodi i Marta i ja smo tako hodale gradom, tim Kreuzbergom i rekli smo ok, mi moramo preseliti u Berlin. I vrlo zapravo brzo ona se prijavila na nekakvu stipendiju, upisala je tamo skandinavistiku, upisala je svoj magisterij iz feminističke švedske pornografije, to se može i dobit ćete pare od njemačke države za taj rad. Evo, toliko vam, zato smo se preselili u Berlin. I sad došli smo u Berlin i tamo koga god upoznamo je neka naša tamo dijaspora, družimo se s tim nekim ekipom iz Zagreba koji su svi tako prebjezi, nekakvi kulturni. Nisu u trenirkama onim. Bude i koja trenirka. Dobro, sam pitao. I sad s kim god pričamo, svi su u nekim otvorenim vezama, svi su nešto poli, nemonogamni. Marta i ja vjerne, konzervativne Hrvatice, ona se Šušak preziva. Njima ti je poli, ona salama, njima to moraš objasniti. Jedino što je kod nas poli je salama, ni to, zato što smo veganke. Poli nismo ni pomirili. Perutnina Ptuj. I sada Marta, ovo što je Nora rekla, to je dosta bitno. Marta se sa mnom spetljala, jadnica, s tih 19 godina i nikad s nikim nije prije bila i stvarno, ja sam je bila taj ulaz u svijet što nikom ne bi preporučila ja. U svijet ljubavi, romanse i seksa, mislim, partnerstva. Očaja, ništa bolje nije znala. I sad kako smo to u Berlinu skužili da postoji taj cijeli neki. Sad počeli smo razgovarati sa svim tim frendovima i frendicama i svima to nešto funkcionira kao te otvorene neke šeme. Ja se sad mislim, ok, ja sam od nje starija reci ljudima 16 godina i da sam frajer i evo te ubila. Prvo sam skrivala ljudima 100 godina da sam s curom 16 godina mlađom. Katastrofa. To je nebitno za ovu priču. Molim vas sad ignorirajte to. Ako ikako možete, izbrišite to. Uglavnom, meni je bilo nekako nefer. Ipak sam ja imala neki dating history i mislila sam ok, bilo bi fair da Marta ima priliku negdje dobiti malo još života kraj mene koja sam već na polaganom sutonu. Ja sam već u sutonu života. Okay? Prema
prema zalazu. Hvala. I sada kako ćemo mi, prvo se dogovorimo, ok, ajmo probati, kako ćemo prvo, ajmo mi na Tinder. Kao, ne znam jeste vi tu na Tinderu, znam da je Jedrt bila na Tinderu, priznala mi je danas i nekako nije to baš u Sloveniji, ali je to popularno. A ja u Berlinu sad, i taj Tinder je meni, ne znam ako ste bili, probajte instalirati, to je meni odvratno. Mislim, tamo swajpaš, gledaš, onda ti prosuđuješ te ljude, uglavnom žene, je li to dobro ili nije dobro i osjećaš se ko da se u kanalizaciji... Oglasnik na njuškalu za peglu. Ali na njuškalu nema... Da, ok, možda slično tome, nisam sigurna. S peglom se valjda ne ideš seksat, nemam pojma. Ok, možda je to tvoj fetiš. Možda to za neku drugu večer. Jedrt zabilježimo on te mental note, seksualne igračke Nore Verde. Ok, kamo ovo ide? I krećem, ja swipam na tom Tinderu i nađem ja neke mečeve, mi smo se tamo predstavili kao par i sad mi nešto kao hoćemo tu nekom trećom osobom se upoznati i u nekom trenutku ja odem na Tinder i vidim mene blokiralo na Tinderu. Istina Bog, ja sad kad ne razmišljam, pa zašto ste me i sad mislim, je to zato što smo dvije, onda sam se sjetila da sam ja neke recenzije za nas pisala. Ja sam na Tinderu, jedna slika bila kao recenzije, 2 zvjezdice, dobro kuhaju, 3 zvjezdice, nešto sam tamo izmislila, ja mislim da to ne ide po pravilima Tindera. Vjerojatno si bila opscena. Malo sam nešto prekršila Tinder i Tinder mene blokira. Sad se mi mislimo jebi ga, očito taj digitalni dating neće ići. Ajmo mi malo kao normalan gdje ljudi se kreću po klubovima, bircevima i odemo tamo na neko okupljanje, hvala Bogu toga tamo ima dječete i čujemo da se događa neki seks party, samo ženski seks party, femme fatalities, negdje u vrijeme Uskrsa. Malo proslaviš Uskrs doma, onda odeš na partiju. I ja nikad u životu nisam bila na seks partiju, a nakon ovog vjerojatno i neću ići, to ne želim vam spojlati tu priču. Ali kao, dobro, znači ništa ne znamo o tome, ne možemo zguglati zato što je to kao doznaš od ljudi i sad dolazimo tamo, upad je 15 eura, ljudi moji, ja očekujem puno. U taj seks part je uključen i švedski stol. Inflacije. Švedski stol je uključen i to veganski. Ja se mislim, dobro, ako ne bude seksa, naću se za 15 eura, počnem postiti u 2 popodne, mi smo tamo negdje oko 7. I sad dolazimo u taj party, ja sad mislim to će biti neki raspašoj, sve neke ne znam, žene na šipkama, međutim izgleda prostorija kao ovako vi što sjedite samo u krugu, izgleda kao neka grupa samopomoći, kao neki NGO. Ili ko neka paganska sljedba koja će sad zapaliti svjećnjake. Da je bar neka paganska sljedba, nego nešto ovako dosta, dosadno. Ja sam mislim, ok, dobro što će sad ovo biti. Sad sjedimo tamo u krugu i sad svako mora reći zašto je došao. I sad došao red na mene, ja kažem, ja sam tu zbog veganskog švedskog stola. Tu me žena dovela. Ja se vidim, gledam to što ponude tamo i mislim se, jebem ti, idem se najesti. Sad prođe taj krug, ok, odemo Marta i ja stol i trpamo mi u tanjur i gledam ja jel to vrijedi 15 eura, ajde još. I prilazi nama sad jedna žena, tako negdje, ja mislim 1,90 m i ovako gleda i kaže ona na engleskom jeziku, ali ja ću prevesti, sad kaže ona kao jeste vi tu samo kao za jebanje ili za play. Ja se sad mislim, nisam zguglala što sad taj play, što to sad znači. Jer sam ja moraš li razgovarati. Da, ja sam... PlayStation 4, 3. Pa to je bila jedna od opcija, zato što kad sam ja odlučila bataliti taj digitalni dating, ja nisam više ništa proučavala, otišla sam u srce tame. Ja kažem ja njoj, dobro, kao, što misliš po tim play? Kaže ona, doll play, kao igra s lutkama. Ja se mislim, imam traume da igra s lutkama, sad još na seks partiju igra s lutkama, koji kurac, evo to gledam, jel ja izgledam kao osoba kad se igra lutkama. Ja kažem pa dobro, što to znači, što je igra s lutkama, evo te. Kaže ona, a to je jedna osoba kao leđa, druga osoba valjda njome manipulira za seksualni užitak. Ja se mislim, jebote, meni to ne zvuči seksi, ali kako sam ja jako pristana osoba iz Hrvatske i ne znam reći ne, ja kažem, pa dobro, ne zvuči mi zanimljivo, ali mogu probati. Užas! Ali kažem ja njoj, ali dobro, kao mi smo tek sad tu došle, ajmo se mi tu naći sad, ne znam, za 45 minuta. Ja se mislim, možda se dogodi nešto u 45 minuta, možda udari grom u kuću, možda meteor me sravni, pa ne moram se igrati s lutkicama. I okej.
I dobro, kaže ona, ok, vidimo se. Treba naučiti reći ne, samo to je isto jedna od pouka ove priče. I sada mi odemo, kao to je zapravo kuća na 2 kata i sad na svakom katu su nekakve prostorije koje su uređene za nekakve scene i sad u jedna je prostorija kao liječnička ordinacija, to je za jedna je prostorija, ne znam kako vi odnos imate s liječnicima s ovim. Ovdje je to kao seksualna Druga je zuborska ordinacija. To je baš heavy fetiš. To ne mogu zamisliti koga to zanima, ali dobro. Možda bi trebalo isto... Jedrite li pišeš ti bilješke za neke Kolonoskopija. Ok, uglavnom to mi nije isto bilo zanimljivo. Jedna je prostorija bila kao tamnica, jedna je bila kao nekakva soba za tjelesni dvorana i uglavnom mi to idemo, gledamo i sad Marti je to nešto zanimljivo za gledati, a meni je neugodno. Ja dođem u sobu, vidim neki ljudi se tamo bičuju, ja se mislim pa ne želim vam smetati, a zapravo je cijela poanta da smeta, da odeš tamo. Ja se mislim, jebem ti život, sad ništa mi ovo ne funkcionira, nisam googlala ništa, jebem ti ja ovaj analogni život, idem se ja napiti jer me čeka gospođa Lutka. To mi je još na tapeti i odemo Marta i ja dolje na šank i cuga nije uračunata ovih 15 eura, ali što više jedeš moraš i više popiti, a da naravno da alkohol djeluje, to ti najbolje znaš, vjerojatno si pila na prazan želudac, ja sam se zajebala pa sam se našla Trebalo. I sad molim vas konobar dajte pačvu najjače rakije i sad ja tamo cuclam tu rakiju i vino što je već bilo sve što su mi dali i u tom trenutku ostalo još negdje, ja mislim 15 minuta do gospođe Lutke i prilaz nam jedna ženska koja je baš onako zapravo zgodna, bila moj tip, krene neki normalan razgovor, nikakve lutke, ništa ovako. Ja zapravo s njom počnem pričati o njezinom magistarskom radu. Ne znam, Marta kaže dobro, koji kurac, jesi došla tu sad pričati o studiju ili tu neki seks? I mi sad dobro, ajde, kao tu smo sad zbog seksa. I kao sad moramo naći neko mjesto od svih ovih prostorija. Da li je liječnička ordinacija, da li je strunjača. I... A pobjeć od Lutke. Kao, gdje je Lutka? Nemam GPS, ne mogu locirati gospođu Lutku i sad se moramo snaći. I nađemo mi neki tamo kutak i sad ja kao dobro. I to nešto bude nekakva seksualna situacija koja je meni kao, ajde dobro, to smo kao odradili. Bila sam na svom prvom seks partiju i sad ja mislim poslije toga, a inače kad uđeš tamo, dio te analognog svijeta je to da ti uzmu mobitel jer poanta je to da ne snimaš nikog, da to bude dosta kako se kaže, privatna i situacija i ta cura kaže meni hoćemo razmijeniti brojeve, ja sad ne znam kako ću razmijeniti broj, nemam mobitel, ništa i Marta zapamti njezin broj i mi se i sada i okej, taman je ostalo do gospođe Lutke, ja silazim, ja kažem Marti, ok, ja ne mogu Lutku, ovo mi je bilo tu mač, ok, idemo dolje. I dođemo dolje, ja kažem gospođi Lutke, uspela sam reći ne, rekla sam kao, evo, mi smo malo umorne smo, a i Uskrs je, idemo doma. Treba farbati jaja. Jajima. Lutke će pričekati. I tako mi odemo kući i sada ja se mislim, ova ženska, super, ja i Marta smo otvorili vezu, ajde idem ja sad se vidjeti s ovom tom curom, ja s njom dogovorim dejt, odem ja kod nje sljedeći tjedan i kaže ona meni, ja sam potpuno protiv, ona je totalno analogna, ona se užasava mobitela, vadi bateriju, nigdje nije na Facebooku, nije na nijednoj socijalnoj mreži. Ja sam mislim, ovo je idealna partnerica za mene, ja sam benirana sa Tindera, evo veza i snova i mi nešto krenemo tu dejtati. Međutim, nakon jedno 6 mjeseci saznala sam da ona gleda preko tuđeg Facebooka i je vidjela da sam ja postavila neke slike mene i nje na Facebooku a onda je vidjela da sam još više slika stavila sebe i Marte na Facebook i to je bio kraj veze. Znači, digitalni svijet se upleo u tu analognu vezu. Ja sam nakon toga sam rekla Marti, slušaj, nema za mene više dejtanja, digitalno, analogno, za mene je gotovo, ja sam sad opet monogamna, ja se vraćam u taj naš konzervativni hrvatski brak. I prođe dan, dva i Marta meni ovako sva vesela dolazi i kaže, ja sam tebi pronašla idealnu digitalnu aplikaciju za dejtanje.
Što? Aplikacija koja je samo tekstualna. Znači, nemate da swipate slike, znači samo imate ko mali oglasik, onda u ono naše vrijeme stare Jugoslavije. Tamo Nisi negdje, toliko star. nakon 45. Oni mali oglasi za dopisivanje, tu možete, nema ono da procjenjujete ljude po izgledu, nego vidite što je neko tekst. Evo, naši tu kolege pisci znate cijeniti pisanu riječ, 200 znakova, što može sebe dati. Ja se mislim, Marta, ovo je prostor između digitalnog i analogno, ajde, ja krenem to swipati, čitati i zapnem jedan oglasić za oko. Ženska u Americi, udana za nekog frajera, ali mi se krenemo dopisivati, ja za 2 mjeseca odlazimo u Ameriku i mi se trebamo naći, nismo se nikad vidjeli, ništa, i ja se mislim, ok, da nije posve luđakenja, moramo se naći na nekom mjestu, kako kažu kad idete na dejt, na javnom mjestu se nađite s nekim da vas ne opljačka i siluje i ubije, ne nužno tim redoslijedom. A ja sam tada dolazila u Los Angeles, gdje je ona bila tada, dolazila sam kod naše Mire Furlan, ako nas gleda i sluša, ona mi može posvjedočiti. Kod nje sam bila, ja sam rekla, ok, ja ću ovu žensku dovesti kod Mire, nek Mira da blagoslov, ako ona išta vrijedi, Mira će znati. I tako sam ja rekla, ovo je dođi ti na večeru kod mojih prijatelja u Los Angeles, mi smo tamo došli prije nego što je ona došla, mi smo se napili, nas 6 sa Balkana, već smo bili razulareni. Ja sam rekla, ako ovo preživiš, onda ulaziš u moj život. I tako je ta Amerikanka došla, tamo je jadna sjedila dok smo mi svi pili i govorili pola engleski, pola hrvatski. Ona je vrlo brzo tijekom te večeri naučila reći nabijem te na kurac, prošla baba s kolačima, jebi se. I dan danas, evo, prošlo je 3 godine, Marta isto dala blagoslov, ona je tu negdje među vama, prepoznaćete po tome što ne razumije što govorite. I to je sretan kraj koji se nalazi ni na čardak, ni na nebu, ni na zemlji, ni u digitalnom, ni u analognom, ali evo u stvarnom životu i preporučujem svoju djevojku Bronwyn, ako je tu negdje. Ne znam, trebala bi, obećala da će biti. Jesi tu? Are you there? Ok, prava je, živa je. Evo, hvala vam. I evo ga, šećer, jesi šećer? Ne znam, ja će biti Pegla šećera. na kraju. Rekla jedna konobarica u Zadru, to jest shake me and coffee without šećera. Neće biti šećera. Ok, strihnine na kraju. Izmoderiraj me, predstavi me, najavi me. A sad spominješ Zadar, evo to nam je zajedničko. Ti si tamo studirala, ja sam tamo odrasla, ja sam tamo pobjegla. Jel tebi Zadar još u srcu, u duši? I još nas veže moja odvjetnica. Tvoja odvjetnica, da. Njena odvjetnica, moja bivša djevojka, koja se nalazi u centru, u srži, u centru ove priče koju ću ispričati. Najbolja odvjetnica, ako vam treba, može ona i savladati slovenski. Pobjedila je na sudu Željku Markić, ne znam jeste upoznati sa njenim likom i dijelom, stvarno, tako da ikonu desno-konzervativnog pokreta u Hrvatskoj. Tako je. Znači, dobro smo i ja i ti odabrale, ali daj nam ispričaj što je to bilo. Da, ovo je tužna priča i ozbiljna priča. Znate onu pjesmu Đorđe Balaševića Boža zvani pub? Ovo je priča koju vrlo rado ne pričam. Zato si ovdje došla. A nerado, ali ja nerado, nekad i nerado moram nastupiti. To je priča o klaustrofobiji, to je priča o malim prostorima koji te muče, u kojima ne možeš disati, u kojima je vrlo često i vruće, u kojima boraviš sa drugim ljudima, u kojima nema kisika. Kojima... Sex party u Berlinu. Slabo. Ja vjerujem da je tamo bilo puno više prostora. A problem sa putovanjima je vrlo često, posljedica putovanja je vrlo često boravak u tim malim prostorima. Automobili, autobusi, avioni, kupe i vlakova. To su sve jako mali prostori u kojima ti moraš boraviti jako dugo dok dođeš do odredišta.
Tako da meni zapravo uopće nije jasno zašto iko od vas voli putovati. Zašto bi netko volio, toliko volio putovati? Ok, zbog onog odredišta, ali to treba do tog doći. Uostalom, ne znam, ne volim putovati. Ne volim, zadnjih godina možda i malo više, ali nikad nisam nešto voljela putovati, pogotovo tih godina kad se ova priča događa. A ova priča se događa negdje sredinom 2000-ih i moj problem sa klaustrofobijom je tada na vrhuncu. Borim se s njom svim tada sebi raspoloživim načinima. Međutim, moja okolina mi u tome nimalo ne pomaže. Moja djevojka, tvoja sadašnja odvjetnica, čezne za putovanjima. Želi da negdje putujem. Želi putovati, ali nije joj trip putovati sama, ona želi da ja putujem s njom. Pa naravno, to te povezuje u vezi. To nas povezuje, želi da ona, znaš, putujemo mi, od stola do kreveta, putujemo od Zagreba na neko jezero, odemo na Mrežnicu, što to nije dovoljno. Odemo koji put i u Istru, znaš, pa to po 200-300 km znamo otići. Ja sam stvarno dala sve od sebe, što hoćeš. Odemo nekad i brodom, a i tamo je klaustrofobično i ti katamarani, uvijek 1000 ljudi u tim prometnim sredstvima. Znaš, mislim, možda bi bila sreća i nekakva da sam ja tog nekog klasnog statusa, da imam private jet, svoj brod, vozača, kombi i tako, ali to nije slučaj. Ja se moram nositi. A tek si počela. Se moram nositi sa strahom i osjećajem, znate kako, ja ne znam da li neko od vas ima napade panike. Znači, ti imaš osjećaj da si ostao bez zraka, lupati srce, to su tvoji posljednji životni trenuci. Jednom me ta tvoja odvjetnica vozila s mora u nekakvom tatinom autu bez zraka i ja sam mislila da ću umrijeti. Stali smo pred tunel Mala Kapela u kojem je bila toliko nepomična kolona da sam ja imala osjećaj da se mi nećemo pomicati svih tih 5 kilometara kroz tunel. Ja sam počela plakat i moliti je da stane na zaustavnoj traci. Ona je rekla, ba šta ti je, koji ti je Bog? Ona je što da nije znala da imam tolikih problema. I onda mi je, dok smo milili kroz taj tunel, prodala priču da ona vrata u tunelu svakih 100-200 metara su zapravo izlazi. Ali ne izlazi u neki drugi tunel, nego izlazi negdje na svjetlo i na vjetar i na povjetarac. I sve ja sam popušila tu priču, jer mi je naravno to trebalo da preživim. Izlazi u drugu dimenziju, kod crna rupa. Ja poslije sam saznala u Jutarnjem, neki lik je pisao reportažu, to je samo ulazak u drugu neku klaustrofobičnu prostoriju. Vrlo ružnu, naturalističnu, užasnu, žerminal prostoriju. No dobro, ovo je bio mali ekskurs, ne radi se o tome ovdje. 2005. Znači i dalje sam s tom tvojom odvjetnicom. Nazovimo je Zrinka. Nemojmo je sad zvati još i imenom, grozno, ova prostitucija je grozno. 2005. i 2006. godine ja sam novinarka jednoj medijskoj korporaciji. Novinarka koja prati kulturu, spektakle, estradu, film, televiziju, cijeli taj spektar. Međutim, kada prilike to nalažu, ja moram po nalogu svojih urednika i šefova otići odraditi i nešto drugo. Budući da je ljeto, kod nas u medijskom svijetu poznato i kao sezona kiselih krastavaca, ja dobijem nalog tog dana da odem na nekako predstavljanje turističke agencije i njihovih putovanja. Moramo otići u Karlovac, to je grad pored Zagreba, tamo će doći svi drugi novinari i mi ćemo napisati nekakav polureklamni, polumarketinški tekst pod sponzorstvom. Ali cijeli dan ćemo biti tamo i to će biti zapravo jedan ugodan zadatak. Nećemo biti u redakciji, znojiti se, ćemo otići tamo, napravit ćemo tekst i to. Nešto ćemo fino pojesti, ovo švedski stol, čuli ste mimo malo prije. Ja kažem, dobro, ajde, ne mogu odbiti zadatak, dođemo tamo imamo 30 novinara iz cijelog Zagreba, pisani mediji, tiskani mediji, televizije, radio stanice, svi su tamo. Traje to cijeli dan, oni prezentiraju svoja putovanja, pa onda red hrane, pa onda red prezentacije putovanja, pa onda dolaze menadžeri, pa dolaze PR-ovi, pa nas upoznavaju sa različitim paketima koje oni nude svojim potencijalnim kupcima i tako to sve ide. I negdje pred kraj, iza deserta, ja imam osjećaj da je tome kraj, da je gotovo, da idemo kući. Međutim, oni kažu, a sada nagradna igra. Spuštamo se u nekakav, mogla bih reći, suteren tog velikog objekta u kojem to se sve događa, koji izgleda kao kazino,
sav je tapeciran sa svih strana. Ne budi mi toliko nelagodu, jer ima velike prozore i tamo počinje što? Tombola. Tombola samo za nas novinare. 3 su nagrade. Dobit ćemo 3 nagradna putovanja. Netko od nas 3 bit će nagrađen sa 3 putovanja. Putovanja. Prva nagrada je svjetsko putovanje. Negdje u Africi je bilo nešto. Tipa, nemam pojma, neka afrička država. Full nešto. Ali neka seksi afrička država za putovanje. Ne znam koja je to država, jer kao što znate nisam ljubiteljica putovanja. Drugo je europsko putovanje, europska destinacija. Kako oni to vole reći, turistički radnici. To je Rim. Svi putevi vode u Rim. Ovi neki Spličani znaju i u Koteks, ali to je već neka lokalna priča, pa nećemo sad o tome. Treće putovanje je Gorski kotar. A Gorski kotar, ako neki od vas znaju, jedna prekrasno pitoreskna regija između Primorsko-goranske županije i gore ove kopnene Hrvatske. Fantastično, bajkovito, opuštajuće, relaksirajuće, magična regija. Moj mokri san. Oduvijek sam željela da odemo u Gorski kotar. Naravno, tvoja odvjetnica, moja bivša djevojka, nikad nije htjela ići u Gorski kotar. Šta će tamo ići? Zato tu bez veze neka selendra. A ja sam uvijek htjela Gorski kotar. I ništa. Krene nagradna igra. Kažem, nas je više od 30. Nagrade su 3. Ja molim Boga za 2 stvari. Jednu, da ne dobijem ni europsku, ni svjetsku destinaciju. Ako već nešto moram dobiti, da to bude Gorski kotar, a najbolje da ne dobijem ništa. Jer mogu slobodno otići kući i hasta la vista. Jer pogađate naravno što sam dobila. Dobila sam europsku destinaciju. Rim. Naravno, to uključuje put avionom. Nisam vam rekla, 47 godina nikad nisam putovala avionom, ali ići ću ove godine, pred kraj godine. Odradila sam sa psihoterapeuticom zadnju sesiju kognitivno-behavioralne terapije i mislim da sam konačno spremna. Ali sućut ostavite za kasnije. Vratimo se na nastavak ove priče. Dobila sam taj voucher. Hinila sam oduševljenje. Hvala vam. Tamo smo, kad smo otišli oprat ruke, tamo je to bilo neke WC, sam zaskočila ovog lika koji je dobio Gorski kotar. Bi se mijenjao možda sa mnom za Rim. Računala sam, zašto se ne bi lik mijenjao sa mnom za Rim? Mislim, ovo je Rim, ovo je Gorski kotar. Kao svima je napet Rim. Fontana di Trevi, novčići. Super, odlično. Ali neće lik. Drži se on čvrsto drži svoj Gorski kotar. Naravno da svojoj djevojci neću reći da sam dobila to. To je bila jedna prva prevara u nizu. To je bila prva prevara u nizu, nije bio kraj. A možda nije ni bila prva, ali nema veze. Ne mogu se sad bilo je još putovanja. Baš nas putovanja jako obogaćuju. I našu vezu su putovanja definitivno obogatila. Uglavnom, pokušavala sam ja poslije iz redakcije nazvati tu agenciju telefonom i pitati ih mogu li mi promijeniti voucher. Oni su rekli ne, to je sad nezgodno, mi smo te vouchere već dobili, što ćemo mi sad, ništa ne može to. I ništa, pitala me kako je bilo taj dan na poslu, cura moja, ja sam rekla super, što sam ništa, bez veze nešto tamo, bla. Ovo sam zakopala u 3. ladicu, ali bilo mi je žao nekako baciti, bilo mi je bed, jer ja uvijek, znaš, ja lažem, sjebem. Ostavljaš tragove. Ja ostavljam tragove, ja iz nekog razloga želim biti uhvaćena, ja želim biti osramoćena, uhvaćena, ja želim taj svoj pad vidjeti sama, jer sam mazohist, Trebala si biti i na u ovom javnom partiju svijetu, i u svakom pogledu, mom i u književnom pogledu, ja sam uvijek mazohist. Dakle, umjesto da sam ga spalila u kadi dok je ona na poslu u odvjetničkom uredu kao vježbenica, da sam ga rascijepala u paramparčad, bacila u obližnji kontejner, mogla sam napraviti s njim bilo što. Ne, ja sam ga ostavila u toj jebenoj 3. ladici. Naravno, ispod svih nekih papira, fascikli sa domovnicom, I jednom 1.5 dana kasnije ona je našla taj voucher. I tu je nastala teška drama. Ti si meni lagala. Mi smo mogli ići u Rim smo mogli ići. Ti meni nisi rekla, nego si ovo zakopala, ovo nije iskorišteno. Mogli smo bar iskoristiti, mogli smo nešto, mogli smo bilo što. Tu smo se počupali oko toga, razderao se to, nekoliko komadića.
Ja sam to poslije, nakon te svađe, zalijepila jer sam to htjela nekako sačuvati za uspomenu. To je moja uspomena, ja još uvijek čuvam. U jednoj kartonskoj kutiji u kojoj čuvam uspomene mojih bivših djevojaka, nekakve male papiriće, postite. Glave. Ali ovaj mi je poseban neiskorišteni vaučer za 3 dana Rima 2005. godine. Da, Parni Valjak je pjevao Nikad neću vidjeti Pariz. Ja nikad nisam vidjela Rim, ali tko zna, možda se ove zime nešto promijeni. Eto. Uhu! Tužna priča. Ne, ovo je fantastičan, optimističan završetak za večer. Evo, vidjela si novo mjesto, bilo je neki problema dolasku, ali sve se sretno završilo. Ako nemate nekih gorućih pitanja i molotovljevih koktela, ja bih vam zahvalila na pažnji. Hvala Nori, Rizvi i Moniki, pa i meni, a i Jedrti. Hvala svima vama, bili ste sjajna publika. Meni su svi govorili, a ti Slovenci stvarno niti se smiju, ni ništa, ali stvarno ste bili dobri. Fino se hihoćete. Ništa, hvala ljudi, zabavite se lijepo, popite neku pivu. Hvala vam, hvala tebi Mima.